Aharishaha munana zihangwe nubwo Samuel Muchunguzi Rwacu Basarungo yarahizibwa nka mukuru wa district ya Ntungamo kandi okurahira kwa yebemerwa chief magistrate wa kote nkuru ya Ntungamo Godwin Muhimbiso mu kansohori ya district. And bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will keep, that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Bwanyuma yokurahizibwa DC wa district Federis Chiza ya mukwase bukwato by'obwebembezi ebyababiri mu stampu enjenderwaho yihanga n'ebindi. First of all, to hand over to you, sir, the Constitution of the Republic of Uganda. So we must make sure that you protect it as you have already been sworn in. Bakansala nabo barahizibwa. And I will preserve, protect and defend the constituency. So help me God. Omukurahira kwabo bakansala bamwe bari mu kushomo rujungu kandi abandi barebwa batetema. Samuel Muchunguzi edinenchero ye ya kabiri nga chairman wa Ntungamo kandi omukarura kahwire akihayo burure mutwaro 893 oburukora % y'obucweka 5 nakamuharigana. Munonga abantu bantungamo kurangwa izobere twashikaho kandi twarahira ezo nimbabazi za Mukama kandi twatandika ekisanja ekindi ekyemyaka 5. Ekisanje chwire kibe kitoro kibe kitujyango bibe byorobi omutu betuyoro twega ongate kire kisanje cyo kweraka ngo gukora twatandika twakorera kimwe munonga one okuranga hate twatandika turangu twasya abantu obuhereza abako tutambuyire munonga twarangu obuhereza twatwara kimwe hanzi aha muntu wa burijo twarete ntasya omakagitu twarebeka ngo twareta amakorero mingi twahana abantu emirimo na district nayo twarebeka ngo buzimazima emweshongeze tibe twine inkezi kwatirine na sta pension hamwe na nebindi kurango nabyo yobuzimazima bona bashemero yagambira abanyantungamo ngo mubiriga no mu kisanje cy'itsya amana azagata hakutungura entasi y'abantu ebyo bwegese ebyamagara okunduze nguto no kuhangahanga hemerimo nebindi hati nizakora the supervisory role. Supervisory role, Amoroa local government, supervisory role, district supervisory role, na PDM na hand hona. Kurebeka ngo buzimazima abantu batunga mu bagera obuhereza. Nene kindi no kwatansana nabanda bebembezi ba district sezindi, tukarebeka ngo buzimazima twena twakore kintu kimwe as transformative leaders of local government club. President akatpromisinga kandi mangitse ko successful okutwongera ahasenteza PDM tuya miliyoni igana kuteka minu magana abiri umuruka abo kwantonga mu district is big twine byaro 10 kandi harimo abantu bingi so twafune sente mango n'umuntu yaza kufuna entasi. Ahabwe Bernard Mupenda kansala wa Ruhama sub county nowe yatoranwa nka speaker wa district kandi Meron Kanyisije kansala omusho minyeto yatoranwa ku muhwezi we Gasha kwa Elias Rutugusa.